Ngokumbukeli ke njengoko ndithembisile into yokubana sake sidlana indlebe noMangezi Shibalana. Uphuma ke mbukeli kwi-Rainbow Chartered Accountants ukuze ke abelene ngombono yakhe noko athi yena ukulindele phambi kwentetho yohlahlo mabiwo mali. Apsheni siyakubulela kakhulu into yokubana wenza idinga kunye nathi. Ndiyacela nje into yokubana usixelele into yokubana wena ulindele ntoni kumphathisa wezozimali kuhlahlo lwabiwo mali namhlanje. Nhlekani muhaxi sakubani va ni ri na n'wina ka siku ra namuntlha eka leswi hi nga swi rindzela namuntlha eka Minister of Finance eka speech i timhaka ta ku fana na ti-increase eka VAT because lembe leri nga hundza a ti-increase a ku propose leswaku VAT yi ta increase ya ka hi 2%. And then xin'wana lexi hi nga xi rindzela hi rindzele mali ya ku tala leyi nga ta va yi ri koho yi nga ta va yi allocate ku pfuna emabindzu lamatsongo hi ndlela ya ku ri va nga ma kurisisa ku fika kwini. Kambe lexi hi xi lavaka xin'wana hi nga xi expect leswaku va hi nyika tindlela ta right ta ku kota ku accessa ti-fund leti na ku at least va va na ku vulavurisa exikarhi ka government na SARS ku ri at least va kota ku nyika ti-accountant na ti-tax practitioner access ya kahle ku ri va pfuna emabindzu lamatsongo hi tax compliance because hi xin'wana lexi xi affectaka ngopfu ti-business letitsongo ku ri ti nga kumi finance kumbe ti-grant. Ndiyakuva uba uthetha kakhulu ngemicimbi yokuba affected ngindaba ze-tax. Ingaba mhlawumbe kwishishini lakho naxa uthi uyajonga ekuhlaleni ingaba oku kunzulu kangakanani? Kunjalo nje ingaba zikhona mhlawumbe izicwangciso zokuthi kurhulumente abe accountable ngalomba? Yes, I can say like government kumele isize kuzinto zofana nalezi because of eka nkarhi wesweswi kuna mabindzu ya ku tala lawa ya ri compliant because of ti-challenge nga kumi ku make mabindzu ya va compliant ku ri ya ta kota ku kuma ti-finance leti swa tika. Ni sure ku ri like minister namuntlha va ta va nkarhi va vulavula hi mali leyi nga ta va yi ri kumbe ku ri ta va yi nkarhi yi pfunisa mabindzu lamatsongo kambe emabindzu lawa lamatsongo ya va nga yi kumangi access ya ti-finance leti because of va tikela hi compliance na timali ta ku lunghisa emabusiness ku ri ya va compliant ya va tikela na ku dyondzisa eka vanhu lava va nga na mabindzu lamatsongo. Ni vona swi langutile swi va hi ndlela yeleyo ku ri vanhu lava va nyikiwa more education in terms of like va tikumisa ku yini ti-finances leti ene naswona government kumbe ti-organization leti ti nyikaka mali leyi ya ti-grant ti nga dyondzisa emabindzu lamatsongo mayelana na swona swa ku hi nga tikumisa ku yini ti-finances leti naswona na hi tindlela ta tax na hi tindlela ta ti-compliance ku ri va ta kota ku kuma na access ya ti-fund leti. Enkosi kakhulu ngoluvo lwakho. Siyathemba into yokubana lo mcimbi uzawuthi avele kakhulu kuba kaloku xa ujonga le nto othetha ngayo kuyabonakala into yokubana ngo-2009 oko yehla yonke lena into kuba kaloku iye yanyanzela nina bantu abaqala amashishini into abangaba ningene kwi-tax too early. Siyaqonda into yokubana kwiminyaka engaphambili le nto yaloku ixinaniswa kuthiwa hayi izawulungiswa. Ngokokucinga kwakho ungatsho into yokubana mhlawumbe ikhona i-political will ukuncedisana namashishini asakhasayo? I can say ku ri eka nkarhi wa sweswi a ni nge swi languti ngopfu eka tipolitiki kumbe njhani ni nga swi languta ngopfu eka ti-leaders leti nga kona eka ti-organization leti ku nga va ku ri ka SARS ku nga va ku ri ka MDA ku nga va ku ri ka Small Development Fund or maybe DTI. Bona hi vona lava fanele va languta varhangeri va kurisa ku yini ti-channel ta ku vanhu va mabusiness lamatsongo va kota ku endla yini va kota ku kuma access ya ti-fund naswona ku ri va pfuneka ku yini va kota ku va na access ya ti-fund hi ndlela ya ti-compliance ngopfungopfu. Ndiyafuneka ukujonga kwizinto ezifana no-infrastructure ne-crime equbayo eMzantsi Afrika. Kwiminyaka edlulileyo siyaqonda into yokubana sachatshazelwa kakhulu ngubhubhane we-COVID-19 kwaye kukhona amashishini angazange akwazi into yokubana aphumelele avele angcwatywa nala COVID-19. Abanye ke basazama into yokubana bazikhotha amanxeba. Kunjalo nje siphinde sibe nemicimbi yo-load shedding ngoku sigqitywa uchatshazelwa yindaba ye-water
apho sibona abantu abaninzi abafumani manzi into echaphazela amashishini ungathi mhlawumbe kwelakhe icala zeziphi izinto ezingundoqo ongathi mhlawumbe ziye zaba ngumcelingeni okanye ii-challenges eqinisekiseni into yokubana ishishini lakho libheka phambili? Okay, the problem leti nga hlangana nato ngopfu after COVID, yes, business ra hina ri sungule after COVID, but the challenges leti nga hlangana nato i ku swilo swa ku tala a hi nga ha ri na access ya swona ku ri hi endla vutiworking nkarhi wun'wana working ti va ti ri kahle ngopfu ku ri swilo swa ku tala swi kota ku hetiseka mara since swilo swa ku tala hi swi tirhisa online swa hi pfuna ka business, but since most of the channels now they are being used online, it becomes a challenge because of load shedding. Yeah, affecta hi ku u nga va u ri na interview or maybe an appointment with one of the departments, you are now unable to communicate with them. You can't even work because of our access to internet because of the load shedding. And then eka xin'wana xa timhaka ya mati swa hluphanyana hi ku na nkarhi wun'wana like you can't be able to work in the office because of you now need to leave the office part and go and work from home, and then when you get home there's no electricity, so it becomes a challenge for most of us as small business owners. And then from our side it becomes a very challenge when it comes to load shedding because of most of our services, they are digital. And mawuthetha nge-digital and not having access to i-internet, ndiyacinga kakhulu into abangaba ingakumbi kumuntu ongusomashishini osekwindawo yasezilalini apho ufumanisa into yobana noba ngaba mhlawumbi ke ukhona umbane kodwa siphinde sibe nengxaki ye-network. Kunjalo nje siyaqonda into yokubana bekukhona izicwangciso nezinto ezimenyelwayo into yobangaba makuhliswe ixabiso ledatha apha eMzantsi Afrika. Ingaba mhlawumbe zezinye izinto ongathi unethemba lokuba umphathiswa angazithi thaca kuba xa sijonga idatha iyabiza kunjalo nje kufuneke ke ngoku loo nto uyenzulu epokothweni ngomba wedatha? Ninga ku lexi nga minister a nga ta swi humelerisa kumbe a pfuna mabindzu lamatsongo i mhaka ya ku fana na ku etindhawini ta ku fana na le emakaya na le ti-township ku fakiwa ti-infrastructure leti nga ta endla ku ti-booster ti-network, maybe ku va na ti-tower leti nga kona ti nga ta endla ku ri a network for vanhu va mabindzu lamatsongo va kota ku tirha business ri nga yimi. And then eka timhaka ta ku fana na load shedding policy leyi nga kona kumbe na red tape leyi yi nga vekiwa ku ri if maybe u ta installa ti-solar panel you need to pay a certain amount in order for you ku ri u kota ku va na a solar panel, then u humesiwile, it can be COJ or any municipality. But sweleswo swa tikisela ngopfu eka vanhu va mabindzu because vanhu va mabindzu nkarhi wun'wana u kuma ku ri wa sungula kumbe i allocate eka an office park, so swi tikisela ngopfu emabindzu because like load shedding yo yi endla ku ri swilo swa ku tala swi nga fambi kahle loko ku nga ri na gezi network a yi kona. So hi swin'wana swa swilo leswi ni nga swi langutela ku ri at least minister a nga swi veka ku ri like i yini swilo leswi a nga swi veka there ku ri a ta kota ku hluvukisa emabindzu lamatsongo. Masibambe ngazibini ngokuba uzityandigila ukwazi ukwebelana nathi ngamava wakho njengosomashishini. Siyathemba into yokubana zonke izinto ozithethaca kule desika yalapha e-SABC Lihaye umphathiswa uEnoch Godongana uzawuthi azi-adrese kuba kubuhlungu kakhulu into yokubana uthi uyazama kodwa ngapha ufumanisa into yokubana ikhona intsokolo ngenxa into yokubana amasango avaliwe nguye urhulumente. Enkosi kakhulu. Right, mbukeli we-SABC Lihaye besidlana naye indlebe uMangezi Shipalana. Uphuma ke mbukeli yena ke kwi-Rainbow Chartered Accountants abelana nathi ke ngamava wakhe njengomasishini nezinto ke mbukeli ekhangeleka ngathi uzilindele kulo kaloku mbukeli uhlahlo lwabiwo mali.